Hasiasa Bamero ni batirimene kire mathiko ja ithe wa MC wa kuorotwa Sarah Gaki mambura jaraja thithi kirite ntere challenge ka Igembe North. Bamwe ba ariani bonekete kwithukira rwangi rwa nyomo cha kithaka ni KWS ni gutezaniria ngugi yao ya kurigiria nyomo kwangaratania motoro ja karia siasa cha Meru Kinyacho ni kujiri kire mathiko ja tongeria bakiuria kugwatanira ni kenda Meru itana mbere. Nicholas Chabari na Nteto Weche. And your siblings, Mami Kinyani Ndario are 2020, so you are not alone. Safari neya kuidro ruariuti ni abau. Mariri mathiko mamukuru ituma Ntoithaki urani ithe wa MC wa kuorotwa twe Sarah Gaki na aratongoria mwanya bakinyitie nikenda kuboreria amuchi uju na kubaira apole irikiatho giki atongeria abakuriku ibameneretie rwangiro kumenyera nyamuche kithaka rwa KWS no tubakira bakuga ate njogu ichitwikite kinyamara ntere ino na KWS bateri kwethira kirigira nyamu ino itikathi na mbere kuthungira medani yantu. Lakini leo ugunya KWS bako yalle njoka kaba kenda magilera bare yaba tabaga lole bakona keda ni nyiri sia duri nyiri bagende la soga bo atrima njo ire nze bugawe tata no ntuwe rekedre na intobibie uga gura tugeta kuthika njo na othikwa nene ndo wajo ite tusumbura mu anto botu eta kumaru tu abeta si umibie libitiri na no kaba kiri mongo kurewo kuthira bake ya bateti tata antu yanju ya tendivobe toke county lakini yaka kore ambembe sieto kana mungao to mto county orirwa te mto kanyorirwa ko hivyo teto kinyato to siwa tukujusizo kinori to bunge sana kinyakethwa sendi eusika ne thirikari nene kinyabatwe atomba kwethwa tukiendekana kiruthethere bo kuingasio ngwitikia twathethere kinyato tukumba kelera wetambolo ntunene yonde nombi nonjo mbatinya Mheshimiwa Patrick bakethia bo bakuthithia kwena something called compensation irira into byaku byanyangwe njou no akurea temengao yatwe kwenyangwa no bathithia ubakuthithia but there is something called compensation tutibati utegera just aspect ya kora ganjou ito bati utegera aspect ya kurewa mingao kwenyangwa tuigwa barere thene kwa maisha yao mere. Sasa itakuwaje? Tulitetea saidira chia boimenti na tigania ndio ishia ya sana twarwera tware mbunge mwaka twakerwa Ruego electronic fence ya 80 million shillings kama ilitendeka huko kama kwende antobagi ambaba ya mongo sio watena ba mongo wagu ibarombete kinya MCA sibaraba ugite ati bo bari ntabare ko bati gwatanira na ngavana Kawira Mwangaza iboega bagwatanira nekenda bathina mbe na kurutira Ameru ngugi nontu ne ngugi bathurirwo kuruta ni batreki au bwira inda mwerere nete kingavana oni ndi na experience ndara assembly rengi no kya kuona njawe kare weta wonka ina ke kuya lakini ine kare wonka ine thekawa kuona gutwe ureja kugwatanira na Mheshimiwa Sarah na Bishop Kirombera Meru rombere nyana bare abaurite abagite omenyo nondo Mheshimiwa jo Sarah arora tura kubatetheria mantu ne jaja mengi sana na naru atiginethe kinyomo watumba kuoneka mathiko ne jaja kwenda kwira achungaji nyatukiromba antu bara itobwirite kubarombera jontu bena mpathochia kurigaria na mbwere they work to kuga unity. It is not once, it is not twice. Ngavana ugete eze ni to karenthia mwe twiganirwe twarie kenda tumba gwitaniria mwe uga ito gwatane njara tuithie unge murungu no munene na bwete njara utigwatane kago no bwatete njara sirushikane musaidie watu wa hawa tumabuga tokora akumambi iguru mwangambi ete MCA tora no bwega ni ara kwa Wilibaro na anto ange kuri tokwa yano kumale njoka Igembe North Petan Class Chabari.